Archbishop Thamai jong Jingïabha Most Reverend Victor Lingdo ulaong bautrang ban peteng ban shimti ki kam badangsa ki balamait phang da Archbishop Dominic Jala ubala klat no dangshen habe kren bat umau por hayeng Bishop JOWAI mi mintudu Archbishop ulaong ru baukwa ban Wanrah e ka Jingïabha ka jingatri lang jong baro ki Lingdo ki riu niam bat ki riu paitba jong ka jela Hai, nanduk mga lalong bishop ni kong hapo no stoin. Duduk usna marajan Briew. But habang alali stairu lali sedang hi kataka diocese pioneer no. But ningkong ka lalong ka ba naman pada sedang mo. Hai pat kalian kalong ka opportunity bat sedang bante ban nyalap bat penbet ban penbiang ya ka diocese workaway yaki parish prepare nang tagi chingdon kam jong ka diocese dagat kom ngasngo asach posnem hanos time na persyang la ibu ibor kan ibala bat kala kiu chakram hi ha kabalang war ka imlang salang ka jede para Briew jede ka mariang ro in persyang ban penbha penne basa kan bala dikumta nang topat ngalayo aya ka obedience lene ka jingkan kongo manwan cha Dia sin JOWAI diocese house nam araja kan Briew kat santrik Oktober hang toro hawawan hani ngala serang ban dan katakan Jingsuk sir nama balai ka dan niat ketupor kan rum kan ram hendrai da kan syania hoblai bat da katakan mesim menam ngan syania hoblai ngan trai kat kapal kasang jo hoblai di kala wandur mengala trai hang ni saus nam arbanai tam di kan jingwan tre hang ni ru kaleng gawe pat kala kalen tianga ban sotho ya kan jingim ya kan jinglong jong ki panan jongi bat ha kata kan jing tre hang ni na sotho ba ki Briew jongi ki long ba pha wat ki nong tre balang ru ki ba pha la da don kan jing ya sto jamot ki pai ba ru ki long ki ba so tana ki ba tre lang nang ta ki rang ba ru ki rang ba seng rang ba la tre lang isem long kami gila trailang wat kisam lar trailang wat kinong tray balang ru lingdo kromian wat ka imlang salang ru ka shemba ye trailang merbo na gamta Jingïabha na gamta Jingroy na gamta Jingkiu shapran de hadin baladam saus nem tampadi la yo sgawe ka sur na pa khoi ban ong nga ban ham le no sha shalong archdiocese nang kong ngasngo kan tit hi kan e bata nama balai gam na thrang kata mo am dan chimut hiru ban kata ka jing thrang ban le tre sha chenlong kum Archbishop dai ke na kata ka jing ai chimut hi non sio wang ha ban mla ban long dak mai pat ha ban ko be tin tangala pan por wang ai por tak dian ngala chudwai la chupan no play te abakot bangong to nga pendam ni kamon jong play nga pendam ka saindur jong ki bahalor ta ngala so ai tin no to te ila penbana menin apo pratrik December aga po south sten na room bat la India jongiru parangi than jongiru ban ka jik thrang junga kalong ning kwa ta isya ya ka Jingïabha kwa ka Jingïabha ka ji telang jong kiling do kiruniam baki pai ba paro kwa ban piteng ru ya ka bala trei dau Archbishop Dominic Jala hamta me Wanrah abiang gamasim ya teli mesim ya long kawai ha ka ju ka diocese hamtam ni ka Shillong archdiocese ka de ka safrakan gamat ka de ka nong pe lang ki wei pat ki diocese ru hamta chudwai hoblai do blai wai la ikata kwa he ban pentri bha man Wanrah bha ya kata kan Jingkiu shaprang khamta me ya ka jing mensin ni le ya ka jat ban Briew jangi khasipada jangi la kham hiar dor kan ji dei khamdam wat ka ji burom mat kaniang kata ka burom ka akor ka hiar ka dan nang ta kalong Briew man Briew dikumta ngi non kam hi ban ne trailang bat ka bo sarkar ban ne trailang Wanrah sibun ka jing keladur ha ka riti kudustur ke mlang salang ke buram ka akor ka Briew tiblai
nanti pada dekat kita apa ban penskem ban penkubos isu ya kiling do kirumiam kibala pensle do blay makin nang treasure ham nang penbahaj isu yang kata kekerdan joki hamna wara balong ki atia jo jingsuk atia jo jingye atia jo jingpenim atia jo jingsuspa atia jo jingkermen kamtam kaning porma ni iru kamtam lesi kaning senam arhajar arpo kaning senam kalong sibun ke challenge ma kajing kajing tenju bai kendo te ay da si kaning senam arhajar puwe rongim tep nish community bukan kampha kamsok kam kemen ki Briew ban Wanrah abyang ia kata kajing roy jing par kajing sok jing san nadu ke lok mi lok pa ki kon samla kinarit nadu ke batuk ki barangli ki yo abyang jaga bot yo kajing kemen kajing sok kata da kajing tram jonga ha kani ka archdiocese te habala sedang pat de kesapri kita galak keleti le ni ublay sa kedaulat keleti ia kata kajang dot titra galapen bet tarik te ila abantip ki tarik te lesi belum melashi berai tam hendiat had nang dong hi shani ana de hinong pet nong semar ia kad dai sis JOWAI ban kot kalong sisa kaba ublay tip mo de se ngapet mga i kubom i bet imbiang ublay pat i bet ngai lai de kamnong babet babiang te ublay pat du penpet kata ta kaniro kadeka jing kendu lang ki council jong ki bishop jo kan is pale ti hakata ki jing kendu lang ye kedan lang ke ni ai kerteng lang ni thap kerteng kumto yano mi kwa ai kerteng ta ni sa tanjit no deng jo ki palai ngut kerteng ye kata ka jing bombet bambian kan pero ye long babet ni ka an kembalang kong man long do balong deng do palat ni ka san senam chening ba ladap lak san senam kerta ubet ubiang long bishop nei mentak an kala hanian ude ban yo experience arpo senam chenglong deng do bat san po senam kerta la kala ba bak no kita kita ngi hape ki mano brang dan teng kerta mano bala experience kerta nama kecing pet kemdi teng kecing pet dang ya ka kenja partai kecing mesin kecing long kecing le hot le mahal le miat mah yang ta ke tingum la ba no menta kumne manu ta ba ibet biang la ba no ta di ka sain dur chong grei kam plam ya ka jingji de ki bishop yung tre bala sin mala jet pande sila sing bleu jet nang fa ki bishop umta uta u candidate u hapan pinbit biang ya kata mah habis tre lang pendep kata kendun ru habis tre lang umla ma tre marwei ha man tre lang ha man peteng rom dei nang kani kembom nong syuk bala tre wa no te umta kumanga melawan macwa ngala pet chwa genjing tre bishop Vincent kumtu te Archbishop Thomas Chipol kumtu kumta ngi peteng ikato pit kasakut ki building na pendep ndai bang udah dap cetu tu ba sakut to tat ka mesim kam da dangi hapten hi ka ba daga sakut ru apten lada ka sniu ro pen ba ka bala ba nak pen janai no ta de ka dik tre jikta jangi men sha adu bas dangi adu bagas dang tre si IT ro blai penia ta ki ya tre lang wat pra padaro istanat ba itrena hoi dan kecil tulak dan kata jam la biang yang pai baru sistem kuwena ka diocese galong basubun de kan ni pengi la pelong ketua DFC finance committee mo kita kan ni bukan ni kala persiang dan kebudin untuk kayang ni kerja banran ya ka diocese kala atau kala kelati mo dikumtala shemba ke long paru ke basutu ba kamtam ki gunong tre executive committee kilong kemir kumju ki samlar kumju simba ni khot ni pelong kejalang ni keren ni priu jemot kilong kemak loi ba to dan ki kep at kum kan ka senam te sin ka senam kordo ke bombet bombiang shu ka mlang salang kamai kaci ka tre ka kata mo wat ka finance ka mo ekonomi ka hier kemla hi to ban expect pat iki beri ro bat chuai mo
yang susuk ke kata mo dengan nak kalian dengan standard ia piuri ia training dengan katoro kadika jingtran lang kadika proses ke kadika bahe basan ni bedong kani kalau long kumta kalau dynamic lah kalau static ni bacuni aju Briew ia kesan ki don berbuat ka komunisme ba ngi kindu lang ki we ki jak ni ba per kinong treasure ki ro ma ki head ki leaders ma ye pelu jemon kumno ban pen bha hakajinya dei probangi kumno ban pen bha ki mlang salang kumno ban pen bha let's say what ya kishnong ki thao ma kumno ban pen bha ye ka suk sai ma dan kan no ka jingwit jingwa habia kren no pelu jemon dek tan undang la ya kren ni hana kawan ki jingwa ne bra bachu kan no we bachu ben we kam wa ka to enta ni minum trai balang leleng ya habia trai lang berbor berka society jangi ke melang salang bagane kita hi man la ka we pa ko we ka jat niam ka jit thu ba sudah tang bang ya man pen pa we kata yang wat ke lot kelenti ro on pen bhai kata ka melang salang jinge dei jungi pa le nya man pen de le de nya bat suret le de ban Wanrah akan bersimilai lang Hakhmat itu sejak mati wakilat kelenti no dari rumah baju community suplan kilometer lang empat cc jing tubuh bah balik bah no yang duk usuk ya ke jing kam ke melang salang ke roi kapar umta ke jing kerku bakrau ke jing kerku bakrau ha ya ke balang ke melang salang no kum ke health care tang bolong baru ahi